Assalamu alaikum hurmatli seyirciler, bu UATV Ukraina haberleri. Kırım'ın Rusiya işgaline karşı Trenyov kunu 5 yıl evvelsi fevralın 26'sında Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin parlament binası yanında Ukraina birliginin tarafdarları toplaştı. Parlamentin nevbetten tış sesiyası vaxtında mebüsler resmi olarak Rusya Prezidenti Vladimir Putin'ge Kırım'ını Rusya'ya koşmağa rica edecek ediler. Çatışmalar neticesinde 2 adam ilak oldu. Onlarca Kırım tatarlar mitingde iştirak etkenleri için sahte cinayet davaları mebüsleri oldular. Tafsilatlıca muhbirimizin levhamızda. Не представляли. Anda nevi nasıl olacağı hakkında hiçbir farkımız yok idi. Sabah saat 6'da Ilimdar Ahmedjid'e gelip çıktı. Bir gün evvel Milli Meclis Kırım tatarlarını Kırım'ın yukarı radası yanında toplaşmağa çağırgan edi. Тишина с утра. Sabahdan tınçlık idi, kimseye bir şey yok idi. Ama Aluştadan çıkışta Sudak tarafında BTR'ler turaydı. Hiçbir tanıtuh işaretleri yok idi ve aynı böyle Ahmedjid'deki kirişteydi. Sabahdan Kırım yukarı rada binası yanında tahminin 5000 adam var edi. Vaziyet gayet ciddi olganını belli oldu. Milli Meclis Reis muavini Ahtemchi Gozdandaydı. Та борьба, которая... Kiyev'de Maydan'da noyabr ayında başlap devam etken Kureş Kırım'da pek duyulaydı. Öbür taraftan Rusya bayraklarının keleydiler Demiryol vokzalı tarafından. Onlarını avtobuslarının getireydiler. Biz Lenin abidesi turgan Ukrayna musafirhanesi tarafından keleydik. Шли с той стороны. Öbür taraftan Rusya bayraklarının keleydiler Demiryol vokzalı tarafından. Onlarını avtobuslarının getireydiler. Biz Lenin abidesi turgan Ukrayna musafirhanesi tarafından keleydik. Gayet tez meydan bütünley toldu. Bir taraftan Kırım tatarlar, diğer taraftan Rusya tarafdarları olgan faaller. Saat 3'te Kırım parlamentinin nevbetten tış sesiyası başlanmak gerek edi. Kun tertibinde Anatoly Mogilov hükümetinin istifası bu ilhak için doğru bir yol edi. Oylega yakın meydanda adamların sayısı 10.000'ge kadar arttı. Но никто так друг друга не бил. Hiçbir kimse anda birbirini köteklemedi. Anda çokluk olganı için baskı edi. Çoğusular silahsız edi. Sadece narazılık göstermek için geldiler. Ama öbür taraftan men bıçaklar, kalın tayaklar olganı göreydim. Taraflarını birbirinden Meclis Reisi Rifat Chubarov ve o vakit Ruskaya Единство firkasının başı Sergey Aksyonov ayıraydı. Те держали своих. Olar özünkilerini, bular özünkilerini tutaydı. Koridor. En esası olar anavışı olacak insan kırganına yol vermeyediler. O kadar adam tasavvur etiniz ne olur idi. Şu vakit Kırım parlament mebüsü Rifat Chubarov toplaşuda mebüslerge onu geçirmemege rica etti. Keliniz toplaşuvunu birkaç günden son geçireyik. Bu adamlar evlerine kaytsanlar. Yarın ise toplaşırık. Siz bilmem isteseniz men, isteseniz başka bir temsilci olar. Mikhailov, bu adamlar kaytıp ketkenini istesemiz, sessiyanı geçirmek gerekmiz. Dışarıda ise terginlik hep artaydı. Давка была ужасная. Я помню один момент. Her taraftan sıkıştıruf idi. Pek güçlü sıkıştıruf. Men bir şeyini unutmam. Siz turasınız, men turam. Ve biz yakınlaştık. Mına böyle kazaklar betleri. Onlardan öyle yaramay korku keleydi. Mına bizni sıkıştıraydılar ve mına böyle birbirimizin yanında taramız. Sonuna yakın ise böyle faal hareketler başlandı. Onların sevçileri Rusya taraftarları oldu. Onlarını bayrağımızını tutup aldılar. Karbabanını ordular ve sonuna sındırdılar. Ilimdar ve da birkaç adam yukarı rada binasına kırıp oldular ama mebüsler oturgan zalga kırıp olamadılar. Он стоял все вооруженным щитами. Amon turaydı, epesi silahlıydı. Bizde ise bir şey yok idi. Yani olar endi hazır idi. Ballar, dışarıga çıkamız. Biz için koridor yapıla. Выполнили тогда свой гражданский долг. Rusya meles vasıtalarını kullanıp kirişip toprak bütünlüğünü bozmağa tırışkanında biz 25 yılda devamında yapkanımız gibi kenede öz grajdan burjuamızını yerine getirdik. Bazı mebüsler sessiyanı geçirmemek gerek olganını anla başlagan ediler. Ama bu tırışta toplaganlar adamlar olmasaydı bu da olmasaydı. Akşamga yakın parlament binası tübündeki meydan boşadı. Fevral'ın 27'sine geçir gecesi yukarı rada binasını tanıtıp işaretlersiz silahlı adamlar zapt etti ve o vakit açık işgal başlangan edi. İşgal hakimiyeti 26 fevral adlı cinayet davasını açtı. Miting teşkil etken için Ahtemchi Goz 8 yılga mahkum etilgen edi. İmran Huseynov, Olga Volonets, Kradobek Maksim, UATV.
Украина Кремльнің ялан малюмат компаниясында ең балабан нишаныдыр. Бу ақта Украинадаги Авропа бірлігі темсілжілігінің башы Хьюго Мингарелли 5 ел Майдандан сон адлы конференция вақтында білдірді. Оның сөзлеріне көре, Москва алып барған малюмат женкіні да кескінлешітірежек. Ве Украина президент сайлауларына 2 афта қалғанда бір чоқ ялан хаберлер тарқатылacağını беклемек керек. Ukraine is not the only battlefield in this information war. Бу малюмат женкинде зарар кергенлерінден тек Украина дегил, Авропа бірлігінде де дефаларджа сайлауларда тыштан керешувлер олған еді. Май сайында өткерлежек Авропа парламенті сайлауларына да күрешув ола біле. Русияның мақсады садыжы Украина дегил. Ве бу яқында олачақ Авропа парламенті сайлавлары вақтында көрежекміз. Русия белесізлік вазиетіні япачақ ола. Ве белкеде тоқтамайжақ ве шархи мемлекетлерінің Авропа бірлігіне олған ишанчыны да йохатмеге тырышачақ. Киев-Печерск район махкемесі Украина силялы құветлері баш штабының сабық ребері Владимир Заманаға сыңырламат едбірі оларақ тевқиф сайлады. О 2019 сенесі мартынан 27-сіне қадар тевқифлі олачақ. Махкеме отырышу соңына келген сон Владимир Замананы аман алып кеттілер. Махкеме қарарына адвокат 5 күн ішінде истинав бере біле. Февральның 25-інде девлет хайынлігінде шубелі олған Украина силялы құветлерінің баш штабының сабық ребері Владимир Замана яқыланды. О аскерлер сайысының эксілтілігінде ава мудафасының фактик йоқ етілігінде қабатланыла. Озы Владимир Замана қабатлавларыны редеті. Оның сөзлеріне көре баш штабының ребері оларақ садеже керексіз бөліклеріні эксілтейді. Оркестры, всякие... Оркестлер, чешит ярдымжы бөліклер, ведегерлері, яны силялы құветлер бойында юк кебі олған шейлер. Женклешмек есе келгенде кемсе йоқ. Женки оркестр алып барма, женкте арби бөліклер иштирак еті. Менің бабам ең яқшысы, сағынам сені, сен менің қараманымсың. Полонияда Украина елчілігінің бинасының өгінде бойлы языларнен фоторесімлер елештірді. Бұ келечекке бақыш адлы сергі Рус ресімлерде Украинаны имайы етіп жебеде еляқ олған әскерлерінің балалары. Бір ресім түбінде бабалары ве женг аққында балаларының язылары. Ми зробили це для того, щоб Бу сергені Варшава сәкенлері яда сәдәже елчілік янынан отып кечкен адамлар бу генч езлерге, бу ачық көзлерге бақып, ана бабалардан марум қалған баларға диққат етсенлер деп тешкил еттік. Адамлар женг қибетлері не олғаны көрсінлер ве бу женг тезден бітмек, керек олғаны анласынлап мақсатнен яптық. Америка Бірлешкен Девлетлері Венесуэлаға қаршы яңы санкциялар қойды. Бұ ақта Бірлешкен Девлетлерінің Малия назерлігінің сайтында yazıла. Санкциялар жедвеліне Венесуэланың Дорт валесі оғырады. Олар мемлекетке гуманитар бұқыранны кергенлешуінде кетірген керекілі гуманитар ярдымының кетірілуіне маниялар ете екенлер. Шунын үшін Америка Бірлешкен Девлетлері идаресі оларының активлеріні бұзатмыға қарар алды. Бүгін Бірлешкен Девлетлер башлатқан Бірлешкен Миллетлер Тешкілаты телекесізлік шурасы топлашуында Венесуэла мәселесі музакере етілежек. Николас Мадуроның 6 ел девам еткен президентлігі вақтында Венесуэла бұйық иқтисади ве гуманитар бұқран вазиетте қалды. Мемлекетте азық маллары, иляч ве иш ерлері етішмей. Ама бұңа бақмадан Мадуро халқара гуманитар ярдымның қабыл етілівінден ередете ве бұ мемлекетте истиля олғанını білдіре. Январның 23-інде мұхалефет фирқасы елбашчысы ве парламент спикері Хуан Гуайдо өзіні Венесуэланың муваққат девлет башы оларақ илян етті. Америка Бірлешкен Девлетлері, Канада ве да 19 мемлекет оңа қол тұтты. Олар Мадуро истефаға кеткенini талап етелер. Мадуро президент вазифесіні терк етмеге редете оңа Сурия, Иран, Қытай, Түркия, Белоруссия ве Русия қол тұта. Канадада бұйық бір yol қазасы Онтарио әйелетінің женебінде yolda 70 машина чатышты. Бұ ақта CTV News телевизион каналы хабер еті. Қаза себебі күчлі қар яғмасы олды. Чатышқан машиналар арасында бензин ташыған машина да бар. Шунын нәтижесінде yolға 500 литр дизелі яқыт төкілді. Қаза себебінден әләқ олғанлар жоқ. 11 кіші біраз яраланды. Будақыға бұ сонки хаберлер еді дада тавсилатлы жамалуматларнен сіз UATV сайтымызда таныша білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз.